Simon, jako je opasno izlaziti u ovo doba dana. Da, ali ne možeš mi stalno ti nositi doručak. Naravno da mogu. Iskreno, jako mi je drago što si ovdje. Čuj, Luna, ne mogu prestati razmišljati o onim curama. Čekaj, stvarno su tako zle? Da, a nisam im ništa napravila. Pa zar će ostati na tome? Pa ne. Dobro, imaš neki plan? Što da radimo, reci. Simone, ne želim izazivati skandal. Mogu ih izbaciti iz jam and rollera. Ali Luna, to nije loše ako one to zaslužuju. Može biti, ali... Znaš, ako ih izbaca, neću se osjećati boljom od njih. Dakle, nisi ništa rekla Tamari. Ne, rekla sam joj nešto drugo. Čuj, rekla sam Tamari da se želim prijaviti na natjecanje pred Ambar i curama. One su te koje su mi rekle da moram donijeti neku odluku. Pa to je jedna stvarno odlična vijest. Kako dobro, Luna, ići ćeš na natjecanje. Da, možda. Kako to sad misliš? Pa nije baš lako. Ovo je natjecanje parova i Tamara mi je rekla da se ne mogu prijaviti ako ne nađem partnera. Gle, razmišljala sam da bi ti mogao ići sa mnom. Ja? Da, ti, Simon, molim te. Ajde, molim te, Simon, imaš super smisao za ritam i predobro rolaš. Jedna je stvar rolati se na ulici dijeleći hranu, a nešto sasvim drugo je natjecati se, na stazi. Ne, Luna, ne, osim toga ti već imaš prakse. Nemoj misliti da sam bolja od tebe. Molim te, Simon, molim te. Gle, Luna, ja sam sad u bendu koji si me ti ubacila zbog tvojih prijatelja. A taj se tip čini malo prezahtjevan. Dobro, Niko će također sudjelovati u natjecanju. Da, i Niko je Niko, a ja sam ja, ne mogu. A daj, molim te, Simon, moraš mi pomoći. Ako se ne prijavim na to natjecanje, Ambar i one cure će mi se rugati. Ako napraviš onu grimasu, možda i pristanem. Ne. A, znaš što, ja sad moram ići jer će me roditelji tražiti. I ja moram ići, inače će me vidjeti.